Kawadhi nyime bang' riwruok mar duond buche malinda mwananchi dhi apisi mandikruok mar duond buche pacho ka jumani ka gidwaro mondo ndikgi kaka duond bura. Jatend duond bura mar PM Caleb Amisi dwaro riwruogno mondo ogo campaign mar golo jatend piny Kenya William Ruto e telo. Ka negiloso kitale, jotelo mag PM party wacho ni chutho giikore mar riwo lwedo kweth malinda mwananchi ka bende gibiro konyogi goyo debe yudo ageto margi. Gimedo ni osiepo kinde ma koro riwruogno onego ndik ayanga kaka duond bura mondo mi gidonji e dwachgi mamoko. PM party mabadiliko ni sasa. Kama si sasa ni sasa hivi. Sasa tunaenda Nairobi kufanya nini? Kuleta mabadiliko. Tunaenda wapi? So tunaomba kwamba watu walinda mwananchi, hiki ndio chama kinachowafaa ili kuongoza, wasingangane na vitu vingine. Sio nataka kwenda kuregister vyama vingine. Chama ni hiki cha People's Renaissance Movement, and it's ready to give them space so much that they can contest in this party, because as People's Renaissance Movement we are ready to field all candidates in all elective positions, from the presidency to MCA. Kando na hiyo pia tunawarai na tunazidi kuwarai viongozi wengine, delegates wote ambao watakuwa kule Nairobi siku ya Jumanne tarehe 11 waunge mkono Mheshimiwa Caleb Amisi kuwa party leader. Na kama wamama tunaambia wamama wenzetu, na pia tunaunga viongozi wengine ya kwamba tukiungana kwa upamoja tunaweza kuleta kiongozi atakayesikiza shida za Wakenya. Tukitawanyika hatuwezi, na sana sana wenye kura ni wamama. Jawach elo piny owacho Charles Owino